minsi yatambutse twabonye amakuru menshi cyane atandukanye yagarukaga ku kwiyamamaza kwa Yoweri Kaguta Museveni ubwo yarahanganye mu gihugu cya Uganda n'uwo bita Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye ku izina rya Bobi Wine nk'umuhanzi mu gihugu cya Uganda ndetse akamenyekana nk'umuntu ukoresha ibiyobyabwenge mu buryo bukomeye cyane muri iki gihugu. Muri iki gihe ubwo bari bahanganiye intebe y'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu haraho yageraga hagatorwa n'abaturage benshi kurusha Yoweri Kaguta Museveni ku kigero cy'uko yabonaga amanota agera kuri 70. Perezida Museveni ari nawe uyoboye igihugu cya Uganda bari bari guhatanira intebe imwe yo kuyobora iki gihugu ku yindi manda akabona 30%. Nukuvuga kugiza amagingo yangaya amwe mu makuru agiye yumvikana nuko Yoweri Kaguta Museveni ibindi bice bitandukanye yageragamo agatsinda yagera mu bindi agatsindwa, gusa makuru yaje kutangazwa nyuma nuko Yoweri Kaguta Museveni yegukanye intsinzi muri iki gihugu cya Uganda guserebura. Gusa nanone ku rundi ruhande ubwo habaga hari guserebura mu gihugu cya Uganda mu bindi bice bitandukanye bigize umujyi wa Kampala, mu bice bya Akiri, mu bice bya Mirembe ndetse n'ahandi hatandukanye hagiye hagaragara imyigaragambyo ikomeye cyane y'abagenizi bavuga yuko badashaka Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi ahubwo bishakira bita Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu ku butegetsi bwa Uganda. Ariko kwigaragambya kwabo biza gufata ubusa n'ubundi birangira Yoweri Kaguta Museveni yegukanye intebe y'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Uganda kuri imanda nanone. Kugeza amagingo ngaya amwe mu makuru ahari ari gutitiza ibitangazamakuru ku isi hose ni irahira ry'uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni. Ni irahira ikorera mu dushya dukomeye dutangaje kandi duhambaye muri iki gihugu cya Uganda. Bananye muri iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza udushya dutanu twose twabereye muri iki gihugu cya Uganda ubwo Yoweri Kaguta Museveni ari kurahira ku ntebe y'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Uganda kuri imanda nanone. Nimba ari ubwa mbere wari wisanze mu murwa mukuru amakugezwa n'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kandi bitangaje kuri isi nzima dutuye. Njye ndi Mr Irene. Bahaye ikaze. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 ubwo hamenyekanaga amakuru yuko Yoweri Kaguta Museveni watsinze imanda ajye kwayobora amagingo ngaya hayitsinze uwo bita Robert Kyagulanyi Ssentamu cyangwa se Bobi Wine wifuzaga kuyobora iki gihugu cya Uganda kandi mu by'ukuri atarabikwiye. Kuri iyo tariki ya mbere rero nibwo hamenyekanye amakuru neza yuko wowe Yoweri Kaguta Museveni perezida w'igihugu cya Uganda Papa Muhozi Kainerugaba Rugaba harayarahira kuri uyu munsi wa tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026. Mu kurahira k'uyu mugabo nukurahira kwaranzwemo n'udushya dukomeje cyane dutandukanye n'ubundi dukomeje kugenda tuba, gusa dutanu tw'ingenzi muri two ngiye kubana tukubwira kugiza amagingo ya mu minota itari myinshi cyane. Icyo usabwa nta kindi bana nanjye ngende ngusesengura neza akantu ku kandi gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Duhere ku gashya ka mbere karanze iri rahira ry'uyu mugabo n'ubundi muri mw'ijoro ryatambutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 ahari kurahirirwa cyangwa se kuza kurahirirwamo n'Yoweri Kaguta Museveni habaye udushya dukomeye cyane tuye dutandukanye n'ubundi twakomeje kugenda turumvikanamo yuko abagenizi babandi bigaragambyaga ngo Yoweri Kaguta Museveni nagazongera kuyobora igihugu cya Uganda ku yindi ncuro ubwo bifuza go bita Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi baje kugaragara muri ibi bice uwo bita Yoweri Kaguta Museveni ari kurahiramo kugiza amagingo ngaya bari gutwika amapine ndetse banakora ibikorwa bitandukanye bigaragaza neza yuko badashaka manda y'umuyobozi kuri iyi nshuro nanone. Kandi mu by'ukuri abanya-Uganda bavuga neza yuko abo bagenizi ibyo bari gukora ari ubusa, ari amafaranga bishyuwe no bita Robert Kyagulanyi Ssentamu ngo bazigaragambye kugeza iteka ryose ubwo Yoweri Kaguta Museveni azaba agiye kurahira kuyobora iki gihugu cya Uganda kuri iyi nshuro nanone. Ni amafaranga atari makeya uwo bita Robert Kyagulanyi Ssentamu yashoye mu rubyiruko rw'igihugu cya Uganda urwo bakunze kwita abagenizi bakunze kwigaragambya ndetse banajya mu bindi bihugu bitandukanye nk'igihugu cya Tanzania, abagiye muri Kenya bagiye kwigaragambya ngo Yoweri Kaguta Museveni uwo bita William Ruto, Samia Suluhu Hassan batazafata intebe z'ubutegetsi bw'ibihugu n'ubundi bagiye gufatanya n'abandi bagenizi cyangwa se abasore cyangwa se urubyiruko rwo muri ibyo bihugu bitandukanye n'ubundi muri rusange yabishyuwe amafaranga menshi cyane atandukanye ngo bazagire gutya bigaragambye mu bihe bitandukanye n'ubundi muri rusange, haba mu kwiyamamaza kw'amatora y'iki gihugu cya Uganda, haba mu gutora muri iki gihugu cya Uganda ndetse no mu kurahira ko Yoweri Kaguta Museveni igihe azaba yaratsinze n'ubundi kuri intebe y'ubutegetsi. Yishyuwe mbere ayo mafaranga n'ubundi ubwo Yoweri Kaguta Museveni yari ku butegetsi, gusa nanone manda itararangira gusa yegereje kurangira kugira ngo ave kuri intebe y'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda. Kugeza amagingo ngaya amwe mu makuru hari kandi yizewe nuko baraye bigaragambije mu buryo bukomeye cyane bakaza kuba bafatwa na gipolisi cya Uganda ndetse n'igisirikare cya Uganda UPDF cyangwa se Uganda People Defense Forces bakabafata bakajya kubafunga bababaza bagasobanura neza yuko ari amafaranga bishyuwe na Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine.
akandi gacya gakomeye cyane kandi gahambaye karanze irahira ry'uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni kuri intebe y'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda amaze igihe kinini cyane kirega imyaka irenga 40 nuko uwo bita Robert Kyagulanyi Ssentamu wari warabuze bakimara kwiyamamaza cyangwa se akimara gutorwa uwo bita Yoweri Kaguta Museveni yaje kuba yagaragara mu gihugu cya Uganda ndetse akamenyekana n'ahantu ari nyuma yuko benshi bari bakomeje kugenda bavuga yuko uwo bita Robert Kyagulanyi Ssentamu cyangwa se Bobi Wine yari yarahunze nyuma yuko yibamamaje ndetse aganateza ibibazo bikomeye cyane by'abigaragambyaga bakavuga ko ahunze igihugu akajya hanze y'igihugu. Amakuru haravuga yuko igisirikare cya Uganda cyamaze kuba cyavumbura neza aho uyu mugabo aherereye n'ubundi muri rusange. Uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni yanze kugira icyo akora kuri Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu nyuma yuko ibi bintu byakora kugenda bigaragara muri kino gihugu cya Uganda, ahubwo aramwihorera avuga uti tumwihorere tumwibikire umunsi none nazongera gukora ubugoryi cyangwa se ikindi kintu cyari cyo cyose kidafite aho gihure n'amategeko y'igihugu cya Uganda. Ubwo muri make kirwanya amategeko y'igihugu cya Uganda cyangwa se gihabanye n'amategeko y'igihugu cya Uganda azafatwa bihanirwe by'intangarugero ku kigero cy'uko bazamuhanira ibyo yakoze mu gihe cyashize mu kwiyamamaza ku gihugu cya Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni nubwo nawe yamamarizaga kuba perezida w'iki gihugu, bamuhanira n'ibindi bintu byinshi cyane byatandukanye yagiye akora muri iki gihugu cya Uganda harimo nko gufata ku ngufu, gusambanya abana, kwica ndetse n'ibindi byatandukanye nko gucuruza ibiyobyabwenge n'ubundi muri rusange. Ni ibintu byatandukanye byabarijwe muri iki gihugu. Akandi gashya kandi gakomeye cyane nuko bita Son Excellence Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yaje kuba yagaragara mu irahira ry'uyu mugabo perezida Yoweri Kaguta Museveni ari kumwe na mugenzi we w'inshuti ye magara abantu benshi bakunze kwisitimanga kubera yuko ibitekerezo byabo bihuriza ku kintu kimwe gusa, kwanga u Rwanda ndetse no kwanga abanyarwanda. Bagaragaye uwo bita perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bagaragaye mu irahira ry'uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni. Ni nyuma yuko mu minsi mike itambutse yo bita Yoweri Kaguta Museveni yaje kuba yahamagara kuri telefone perezida Evariste Ndayishimiye akamuha gasopo amubuza kwataka igihugu cy'u Rwanda nk'uko ari kubipanga n'ubundi kenshi gashoboka umunsi ku munsi. Yaramubwiye ati ibyo bintu uri gutegura cyangwa se urwo rugamba uri gutegura iyo nambaro uri gupanga yo kwataka igihugu cy'u Rwanda abasirikare uri gutumizaho mu bindi bihugu ibyo bikoresho by'urugamba ndagira ngo bihagarike kubera yuko uzaberamo n'imbwa y'inyirukansi. Perezida Evariste Ndayishimiye Son Excellence nk'umuyobozi wa karere k'iyaga bigari cyangwa se Afrika yunze ubumwe abavuniye ibiti mu matwi uti ni wanegeka nk'uyobora, aravuga uti nzabikora icyo nzaba nzanywa umuti. Muri ibyo rero haje kuba hagaragara amakimbirane hagati y'igihugu cya Uganda na perezida w'igihugu cy'u Burundi ubwo Yoweri Kaguta Museveni na perezida GEN.NEVA. Mu kugaragara amakimbirane tugira ngo mwirahira ry'uyu mugabo nazagaragaramo kumbe niwe waje kuba yagaragara ku ntebe y'imbere, agaragara imbere y'abantu bose, imbere y'imbaga nyamwinshi. Son Excellence Evariste Ndayishimiye na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bahawe gasopo na Yoweri Kaguta Museveni bagaragara mu irahira ryiwe basa nk'abamushyigikiye kandi bamushungereye cyane mu buryo butoroshye habe na gato. Nyamuneka ibintu byaje kuba byenda birahindura isura bana nanjye mu biganiro byacu birwanye bikurikira uko amakuru menshi cyane agiye atandukanye bakomeza kugenda bakomeza kugenda nyakubwira. Niba ari ubwa mbere wari wisanze mu murwa mukuru amakuru agizwe n'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa nta kintu ukanda subscribe gafungura akazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri sinzima dutuye. Mr Irene nahamukanye.